Вербашчање з 15 тисјачи и 584 фалатами ношителје нового Гинисового рекорду у чишле упражених палачинкох. За рекорд було потребне жебише 120 кухаре зменјували на 70 палачинкарох, а потрошене коло 1050 литри цеста. Svoj osobni rekord probovali vytvoriť i členíci aktívu ženoch zo Skocura, čiji štand bol i medzi najnaščivenšima na manifestaciji. Već me tak nadumali, že počim palačinkinješka, rekord. Mi seli naš rekord osvojiti, da sme napravili polnjeti palačinki zo sirom slatkim i zo suhim hroznom i zapekli sme ho zo šmetanku. Було да сколо 200 палачинки. До 4 години съм ще затримала. Съм пражила палачинки, не запекала за сиром, за шметанку и правила яцени на машинки. То ти нашо стари русински jedla, hej. A takže su nam bači balzak, nam to všetko prešlo, bolo fine, všetky hvalja. Praženje palačinkoh za rekord tirvalo 8 hodini i provadzeli ho sudijove, a znimok poslati na verifikaciju Guinnessovej komisiji do Londonu.